دەما خۆش بە گۆدار و بینەرێن رادیۆیە بویەر FM. ئیرۆ سەرپێهاتیامە بە ناوێ باوەڕ بکە یان باوەڕ نەکە. باوەڕ بکە یان باوەڕ نەکە. دیجەنگا جیهانێ یا یەکێدە پێلەک ji لەشکرê رووسیا قەیسەری دەرباسی وڵاتê کوردستانê bûn. gelek ji gundên serheda gundê xwe berdan. Ji ber leşkerê Rûsan pengizîn û bi çol û devera ketin. Di wê çaxê de şer di navbera Rûsan de xwe bi xwe çêbû. Di nav partiyên Belşefîk û Menşefîk de leşkerê Rûsan vegeriyan welatê xwe. Lê gelek ji Kurdan bi maltî bi xwe re birin. Dinya sermaye. Zozanê serheda ji berfê spî weke hêke û kuflet û eyal bi rê ketin. Bi rê de zero jina cengîr zana wê hat. Zero got mêrê xwe ez çawa bikim. Cengîr hat cem zabitê leşker û jê re got efendim jina min dike bizê ez hêvî dikim tu bê û demançekê di serê wê de berde û wê ji vî halî xelas bike. Zabit got na bira, na bira bira pîrekek bi zero re bimîne heya bizê û paşê wê zarokê li wî cî bihêlin û bên. Cengîr bam pîrekekê kir. Pîrek û zero li ber zinarekê rûniştin. Heya zero za. Lawek jê re çêbû. Ew zarok di nav paçikan de pêçan û li ber wî zinarî hiştin û dan ser rê û gîhan komê. Hatin welatê Rûsa. Zero û Cengîr ketin nav mala yekî keşe. Cengîr bû berdestkê keşe û zero bû xizmetkara hundir. Çend sala man. Salekê fehsa kurê keşe çêbû. Kurê keşe ji Cengîr re got: Cengîr, tu û zero ji min re du'a bikin. Eger ez şehde bistînim, hûn çi bixwazin ez ê bikim ku bavê min bide we. Divê kurê keşe necihî û şehade stend. Got Cengîr ka hûn çi dixwazin? Cengîr got ez hêvî dikim ku hûn destûra me bidin em ê herin welatê xwe. Keşe gote Cengîr ez benî tiştekî dî ji xwe re bixwazin. Vêga welatê we xerabe ye. Ji hov û teva kes tê de nîne. Keşe kir û nekir her duwa qîma xwe nanîn. Ji çûna welat pêve. Keşe rabû du tûrên mezin tije nan ê baqismat kirin. Dan milê zero û Cengîr û her yekê 10 zêr jî dan wan û her du bi rê ketin berê xwe dan welat. Zozan tev av û kanîne. Nanê wan pir e. Di bênêzîkî cihê wî zarokî bûn. Zero rûnişt û giriya û got Cengîr li ber wî zinarî min lawikê xwe hişt. Bi xwedêkî ka em herin belkî em wan paçikê me lê pêçabû bibînin. Ez ê wan paçikan bîm bikim.
جانگیر با عقلی زرو کنیا و گوت اف 5 سال بهرین پاچک و لاوک جکومانه دبی هاتن بر زنارکی وک دف شکفتی دی نیوا زنار دایه جانگیر لویش کفتی نری گو کرک 5 سالی دویش کفتی دایه و پزک کووی لجم مغل هاتیه جانگیر گو زرو مزگینا ملته و کره ما دویش کفتی دایه دما چعوی زرو لکرکت بهش کت عردی جانگیر کت شکفته بقرکالا وگرد و جشکفته درخست کرک کر بعبع وک طبع کووی یان گازی دیا خوا یه کووی کر پزا کووی لدور دیچه اوته دیکه بعبع لی ماوی چه بکه ام دریج ناکن لاوک بخوار آنی سرحدا گنده خواه لی هر وکی کشه گوت دیتن گو سرحدا خرابه کس دوان گنداده نینه روژا دی هر دو بریکتن هاتن گنده ازیدیا جعشیرا خالدا او کره خواه لور بجه بون گلی گهدار و تماشوانان دبگو مروف جوی سرپیهاتیه و وی بویر باور نکه لیدناف نخشه گلی کرده به هزاران سرپیهاتین خرابتر چه بونه لجم عفدا زحمته لجم خدا حسانه خوده هسکرنا و گرا ولات خست دلی جن و مرده و گریان زاروکا خودیتن او زاروک جی شیره و پزکوویه مزن بویه زرو و جانگیر لرخ کشه کیف کربون لی تم تشتک جوان کم بو او نل ولات خوبون یا هری گرنگ دوی سرپیهاتیه ده هسکرنا و گرا ولات بو و قدرت خدای مزن و دلوفانه مجوره گوت هونجی لدردورا خواه بلاف بکن شوا و ما خوش هر ساغلم و آرام بن بوی ام گیهان داویا سرپیهات یا خواه ام گلکی سپاسیا گهدارو بینران دکن و سپاسیا هفکار خود دکن سر کنترول وشان زندی و حتی خلقه کدن و سرپیهات کدن هم بمینند خیر و خوشیه ده و بخاطر و